Om Swastiastu. Titiang Mawaste Nikomang Erawati. Ring rahinani mangkin. Titiang jagi maktayang materi ngenenen ini pidarte basulan. Durus pidarte inggih punika daging pikayunan sane kawedar majeng anak sareng akeh mangde napi sane kawedar praside karesepang sahe kelaksanayan. Wangun pidarte kaping pertama wenten murde, kaping kalih wenten pemahbah sane medaging panganjali matur sukseme angayu bagi taler sane kaping 3 wenten daging, kaping 4 wenten pemuput sane dagingnyane matur sukseme nyutetang baos nunas pengampure lan parame santi. Tate cara maktayang pidarte kaping pertama wenten pidarte dadakan, kaping kalih pidarte ngwacen, kaping 3 pidarte tutur lan kaping 4 pidarte arda tutur. Agem utawi tetikesan mapidarte. Kaping pertama wicara, kaping kalih wirama, kaping 3 wirase, lan kaping 4 wirage. Panureksan mapidarte inggih punika kaping pertama pengelolaan tema, kaping kalih bahasa, kaping 3 penguasaan materi, kaping 4 amanat, lan kaping 5 penampilan. Aini wantah kadi asapunika materi sanes sampun ketelataran dumugi wenten pikenoni yen wenten kirang langkung titiang lunas pengabdi bubudang titiang antuk para santi. Om Santi Santi Santi.